ki kendiat sngi ki bala Lehnoh la yathu ba kalami Kawei ke khubor ba kiladon hadu arngot ki Samla ken Thei na ka nongba Guwahati ki bala jar ngai na la yengsa bat bena hadin pat ba kira Leit ban penyeso dekat bat keseng kieng atir United Liberation Front of Assam Independent halor kite ki khubor la yathu ba na ka liang Nongialam ba hakmat jong keseng Ulfa-I uparish barawa hak arhway terik menta ubenai ula pentip bat pensyai ba napadeng kite ki arngot ki kenthei don tang Kawei ke Samla ke balawan ban penyeso yalade bat keseng hak ke kerwa ba pelat da Nongialam keseng ula pentip ru ba don jingtip ki ba pura halor ki dekot ki ba thamai ki ba wan ban penyeso bat keseng Henry utip syai pat ba tang Kawei ke Samla kenthei ke badai na ka das kebalawan ban penyeso yalade bat keseng ha kebaya day bat Kawei pat ke kenthei na kejaj deka Nongialam keseng ula pentip ba don ya keno ke jingtip syapang ketei ke Samla Nongialam keseng syu ula pentip ru ba kinong snong ke jela kindang wan ban penyeso yalade bat keseng tat hadu ba endala ban pen orlong ya ki jingdawa jong keseng ula pentip ru bahadu 90% kina ki Samla jong ke jela ki balawan wan penyeso yalade bat keseng ki dei kito ki Samla ki badon nya ke jing bat jing kor ke bakraw yala ke jong ke jela halor ke te ke jing ja ngai ke jong ki arngut ki Samla kenthei nala ki jong ki yeng ki sem ha ka khatsan terik menta ubenai na kaliang DGP ke jela Assam Bhaskar Jyoti Mahanta ha ke khat khandai terik menta ubenai ula pentip bat kamba kite ki arngut ki Leit ban penyeso yalade bat keseng Ulfa-I bat ba kite ki arngut ki ledon benta ha ke ketem jong keseng kabadon hari Myanmar